Iyang okay panipon malan wow na rakso kon Pohnpei yu wow kay sanan kan ko lukan ko nanalang ko nan kanyay ko wow choro rong sa child kop na Korean kop na speaker and legislature sound ko pong lapalabakan nan paniyan chiyak momot sa government to chon Pohnpei yun sa pechawan luka kuburan karasong nan sa child Rahnwet Ngay sarli Nicolas maban pacawan kalade kukurakan au tapan sapul macai rongan Rahnwet. O ia cara laban sapul macai rongan Rahnwet kayo kaulan puko koryao sop MP Chief Milo o kasilo sapul macai rongan masalangan wain Pohnpei. Rong sang kolonya wain Pohnpei ni January 8 para katriyasa kasarawian kaulan po kayo pacawan miyawiya kula kay isap na may isang nan conference room laut na option kap na may pacapay lapalap kolonya wain Pohnpei kasarawian kaulan po kayo pacawan miyawiyang Royal Port member kan and Panyan Historical o Cultural Preservation and Pohnpei State Kasarawian kaulang pukoan Port Watch Pachawan Miyang Royal Port Member Eyakaman may Dr. Robino Mauricio, Mr. Masawa Silvanus, Mr. Omar Hatley, Mr. Victorino A. Victor, Mr. Billy Mathiak, Mr. Michael Bernardo, Mr. Mariano Martin, Mr. Hingley Albert, Mr. Tucker Soluk, Mr. Penster Sepin, o Miss Betty William, o Sapal Child Kopnan Wain Pohnpei Honorable Reed P. Oliver, me pacawan takaulan Kowach. Nan kasarawach Sapal Child Kopna, and Wain Pohnpei Honorable Reed P. Oliver, pacawan niya sa karatan kawait niya pacawan kapung. Ang Royal Legislature kay sa kanwain Pohnpei, puwag guchuch may pacawan sansal, o pilpacawan taulaw ya chungal kapung ang Royal kan, may pacawan alaray chungal kaulan puko. Puwag ya pacawan sansal may Royal pukat, men pacawan yang apali wasakan, may uya wasak kasampal, and wain Pohnpei. Koreawan sa pulmachay rungan Rahnwet chapit Sob MP Chief Milo. Rong sang palikor wain Pohnpei ni January 1 and Paria katriyay sakeo sop matan ke Chief MP Chief Milo mayang waran na pesan o kanyang sapisan korko o pasingse o kan pacho state and chukan sawat pacho yar nan wain Pohnpei state hangkarach nan set and Pohnpei. Nintuan tamin sansal mesop MP Chief Milo. Pacho sangar wain na basam ni muntar. Riyakite saktuwawo o Hong Wain Republican Philippines ang Trita. Iray chon sopot sa larkak tauta tonsap sangacha ni September yaisak riyawan par yakatriyaisak. Ni January isuwan para katriyay sa kayo ray John sopot pacawan alakasawan COVID isak tuwaw John sopot ray laramas kriyaman iray koros pacawan alakasaw and COVID isak tuwaw o tamin sainsan meaman me achungal kasaw kasaleta me echingalan ki maasen so mga COVID isak tuwaw. Evesam government o Pohnpei state government kami lalame masin so mawat soja no kaparang win Pohnpei puya soja pachota sang Pohnpei o haramas mechungalan kumasin so mawat sang sapluki o haramas manage pacho pon sop nansatan Pohnpei. Hapalo pachok kanay kan
ang sopot yu yawe. Tuwecha sop MP Caroline Poyecher. Wuya niya isaw me proto sang sapan na no pempe en paria katriya isaw. Haramas mayangan kiso mawat katiyarakta niya isaw me mimi nan quarantine nan sopot o socha haramasan liki me echuang o pan sojokak mga kataw somaw tamasan somawat. Ni January isu wan paria katriya isaw kaya Irail akan chon tatakan panyanel me pachola o pachawanta. Tekiyang chon sopot test kasaw kan miminan quarantine ni China Star Hotel o iray chon sopot miminan sopot. Iray chon tatakan health karos halo kasaw o iray karos nakatip te socha ngalan kumasin soma COVID saktuang. Chon tatangkan en national o state yuyaw haray tatakan apali o sinsila sopot naniray na nawariya isak tayo koros. Kichay chon Pohnpei yu pana yaramen pachola luman sopot. Sopot socha may en pachola tak kola tauta lale o iray chon nan sopot pil socha may ran pachoti te tauti sang nan sopot. Leleto ang sawat saikin cha kasanti yawi me karos utan pan tatong kemas o sangan pararachekan. State or national government pilpakpaki cha karasan practice social distancing, use mask tatong face mask o sangan pararachekan memya. O pakpak yang karas rantemen pachola luman sopot o wasan quarantine law pakair pamiyawi. FSM o Pohnpei State Government paneo pana o tatok pana puenter miya taupasang ay sumawat nanwain Pohnpei. O kain saklan sakol machay Rahnwet yeran masanlangan wain Pohnpei. Ngalangal pan miminipiche pon sarok isu minute isak tuaw na mensang. Ulal pan miminipiche tayo pon siyaw kulak riyaw minute isak lumaw. Murin songa soyo ngalangal pan miminipich 0.5 kulak tuaw minute riyaw isak nipo. Rahnwet ang pan miminan pungan pali apang o palimasa ninat riyaw isak led silisak iloklukan pa na. Pan miminipit tuaw lalay sa kayo pan tapokin yang aki marmarakan kacaw o pan kakmiyang lanay sapot. Ninsaw chukan pan miminan pungan paliyapang o palimasan ninat riyaisak led silisak. Iloklukan pa na pan miminipit tuaw lalay sa kayo o pan miya marmarakan kacaw o pan kakmiyang lanay sapot. Niyara lan ninsaw chukan niyara ang pan mimipalimasan ninat riyaisak lel riyaisak lumaw. Iloklukan pa na pan miminipich isak lel isak riyaw pan tapakan yang ako marmarakan kacaw o pilpan kak miya ngalanay sapon. Wan lam ranaya miminitig ruwal isak silu o wan lam Rahnwet miminitig isak wano. Wan sasongan kacaw mamurati nanirayra na warya isak payo mimini sise point wal isak su o wan sasongan kacaw mamurati na isang pongwat mimini isak silupon silisak walo. Pohnpei panrasang kachpin kulak wano minitri isak walo ning sauchip o pan prong salang kachpin kulak wano minit pa isak riyang naman sangan lakap. Main ko yay macakan autaban sa kulmachay rongan Rahnwet kalanganan kubran karas o kasalelya. Kasalelya.